Assalamu alaikum tuğanlar. Sizler için murda çıkıp жүрген, kış günü çıkıp жүрген çoğun bir malkana sarayları menen momундай çoğun buğday, arpa, жүгөрү сактай турган, кыскасы жем сактай турган жем сактагыч кампасы кошо момундай жакшы сонун бир материал менен салынган сарай менен үй, жер үй чыгып атат достор. Карасаңыздар, мынакей. Буга чейин мен бул үйдү тарткам. Эми жазда келип дагы бир тартып кой дейт. Ошо келип тартып атам достор. Азыр бул үйдү көргөн туугандар да келген. Кошо. Достор, ушул үй. Бул үйдүн ичини көргөнсүңөр. Үйдүн ичини көргөнсүңөр, бревенчатый брустан жасалган үй. Мындай айтканда, сарайга кирип азыр дагы тартайын сиздерге ичини. Ал мезгилде кыш болчу. Бул бар жок турат. Жем эмеси турат. Азыр бираз свет. Мо. Көрдүңүздөрбү? Мынакей. Достор, өтө чоң. Асты бетон. Тонна алып келип түшүрүп, чөптү да бастырып койсо болот, жемди да бастырып койсо болот, атты да байлап койсо болот. Достор, эми биягы баягы ат байлай турган жерде, мындай айтканда, но жерге 2-3 ат байласа болот. Же бука. Достор. Карасаңыздар, бетон. Даяр. Мынакей. Даяр. Жыгачтарды көрдүңүздөр, достор. Карасаңыздар. Бомба жерде. Бомба жер. Достор. Ак койлор бар. Буларды көрсө чыгар берет. Даяр кышты чыгарасыздар, достор. Буга канча мээнет кеткен. Канча деген миллион акча кеткен. Жыгачтар менен салыш үчүн, мындай имаратты салыш үчүн өтө көп акча кетет, достор. Азыркы учурда 900 миңге сатып жатат. 1 миллион 100 деп айткан, азыр эми 900 миңге сатып атат, достор. Ким алса алгыла, достор. Өтө сонун баа. Мына имаратты өзү 1,4 миллионго салган да. Жалпы. Ошол, достор. Көрүңүздөр, азыр огородун тартам. Достор, мынакей. Бар жок. Өткөндө мен айттым эле, канча отун чыгат. Карасаңыздар. Ушул жер 50 же 70 сотикпи ушундай. Жалпы. Бүтпөйт да. Бул бүтпөйт. Көрдүңүздөрбү? Тетиги чейин. Канча жер бар бул жерде. Эгин кылам десеңиз да болот. Малды да көбөйтүп, могу жердин өзүндө эле чоң дагы кашарларды салып. Бул айылда ат баккандар утат. Ат. И бука кармагандар. Уй, саануй. Себеп бул айылда жайыттары көп, фермерлер көп. Чөп, жем даярдаган фермерлер. Карасаңыздар, азыр өлчөп берейин. Узундугу канча азыр? Мындай көрөбүз. Мына жерден.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 31. Нар жағы 8 метр екен. 40 метрде бар екен. Мынау жерден есептеп келіш өте қиын ғой деймін. Бір 80-90 метр бар да ұзыны. Имараттан баштап қарасаңыз тоқой болып кетті да мына жерде. Аттарды қойып жіберсем мына жерге анша неме болады. Мына жерде де мындай кішкенекей имарат бар екен. Білмеймін не ол, мал қармағаны, короче. Мына жерден есептейін. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 9, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 70, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 90, нар жағы 110 метр екен да достар, 110 метр екен. Бұл үйдің банясы жоқ екен. Өткенде бір кіші баняны сұраған. Үйдің ішіне тақтайын бе? Үйдің іші әлбетте азыр малчы бар. Бияқта үйді қарап жүрген адам бар. Үйдің іші тап-таза. Қарасаңыздар, өткенде кіргенде еле бар жоғы бар. Көрдіңіздер бе? Нар жақта бір спальня бар. Бары даяр келіп, үйді тап-таза. Ешқандай мәселе жоқ. Үй тап-таза, içinde су бар екен. Достар, кімге қызықты болса чалғыла.